Enggak aja kalau ngono. Sekian galongan dengan li raine bapawa nih li dan pulas-pulas gitu kan bangun Yang kan? nih galongan bapawa nih bang nih di tes Yes. ngerainan Manjak banget pes matus nih kompe di wang. Ija cukup matus pembeli udah dapur udah dapur tuh bawa makelo bawa dalam sanggah nanti busung bien di bokor bawa uwe gitu yang sodan kemudian beli bunga bin kemudian beli lakar penjor kemudian beli buah ngon gebogan bin mak liu tadi galongan saya cukup bang 500 gen Liu gitu deh. Cuk genep beli. Oke ngidang mau tuh jatuh orang sana tidak nagih sih. Mas liu tuh lagi aneh dulu. bukan masalah nagih apalagi galongan 6 bulan sekali ulahin aja gede Mungkin ngelah mau tuh jatuh orang. Yang perlu sih kan gede-gede oh. Nep lagi kamu sih. coba beli pikir apa tanggapan nain ke pura tua becanang gen 2 beli coba naik beli naik ke pura naik cana aja bokor kan abo 2 beli terus kayaknya keadaan raga nah orang mampu lah masa nggak begebogen singdang sih kali raga lah mantap umar raga bede gitu bukan raga menghina nah nak nih umah bedek bisa ngidang ya kayak gebogan sausang ragane tak raga singdang sih rainan gede loh nih ulah apa malu bedek di sisi Bos Wood. Mau nyine. Ini mau momen awak aja ngomong cara raga tuh pelih nang. di jana peleh Nah bisa raga ngelapis aja ngomong Rainan, ngomong Banten gini. Ijal ya. marah nak manis nawang rainan nih rainan aku nyangan menek bo perbantan menek aku nyangan menek busung bungo Mending ngelapis ijal ya. usaha nih di sisi nih masa kamerainan raga sama rainan beli rainan kini senadi sana gak uyuk beli masih lah ini apa malu di sisi rainan kini uyuk-uyuk Bah, kalian munyi nih. Apa itu belakang di tengah tuh ya? Loh, ini kan bu apa kan belakang debu tuh lo? Lo mau kenapa tuh? tuh aku saja pitung merainan ngantem yo nanti besar ini nanti Iya, dua nian kita ngantem kita besar soal ganti ya. Gus, jelak kau nih. Kau coba main lu galo, di besar kita lo. Tuh, di kini kan di pelung kini pipin jauh agus Ni mana mau ni belar ni ana, nyagor nak loh ge ana. Mani lapor kalengkian kal. Pang, macam laporan sangcang gedag. Bunyi itu nak loh. Apa bisa ban orang? Gus ngandam Quran na, pato sedang hantam meme. Adi sina uyut na pok rain na. Nasajangan kit nak loh. Pas rain na. Hayura go. Aja na mo ni sing bisa ngatur riban eh. Meseng ada nak lo sing bakat saya nyemak gae ya. Nah muani kan cagar kan nyemak gae. Nak sing bisa ya. Meseng ada nak lo. Bisa kan mau Banten. Bisa kan mau jahit lah. Mang pipe seng, mang kita seng. Ngejang-kejang nak luar kalau mau nyemak nenek gae nih. Menggo sih nganta mana lo. Sakit ada ibu tawang. Cara mengelap anak ngandam kita bang
Asa mo ngeleng. Udang man kadang pulih kan antam kurang na.